na BELAP Kuki channel so nga zaw si na bon on ni pa tunin zong banui ka so chom la akon bu anangai kitang te Pakistan to sot galgut bol terrorist ho India sunglut dinga ki sa ho chu Indian Army ho le police ho ke thon lo hingte in anating do oven hi thilso hi Indian gamsung milhen na fit face masang thilso hi na ban a thilso namun kupwara district sunga hi Nisim somni a milhen nan a hup hi Thursday ni khwa chu ta san thei ta intelligence input mu a hi to kilhan a Indian Army ho le police ho ke tho a Amro hi tangdar le kupwara general area ho azoin search operation ana bol nawa agu ahung lut go galgu bol hoto kikap to na anu hi cha chun galgu bol mini ana kapli un hi operation achun pistol ni achang chole galman cha apachom tam pizong amat to tha ovin hi het thei khat chu achi sa main sim ko ni hun Indian Army 10 operation Rewani payan tia ki he chu anachai uwa hi cha chu galgu bol mi thum ta zong anakapli u an hitai thilso to kilhan a ahung lung ding milhan na hi Baramula constituency azong mi pi tampin vo hi na anei theita ading ta asan ta thusu in asai jin hi India gamsung apha sia China to kidin te ze ahina chunga banui za mun sang pe na kisa teng sim phana ti chu repel facilities to China to kigam gitna mun line of actual control com Eastern Ladakh kam kaiza an hong do ta bin hi Indian Army te chun armored vehicle maintenance le repel facilities jong Chinese gamgi to kinai cha normal bo sector muna ahong do ovin hi Hitlai mun chu vanui za tengle infantry combat vehicle ho galsat na dinga asang penamun a ki he chu ahitan asandan sea level apat fit sang som le sang lile zanga apha ahi Indian Army te ki gut nahi atha be a military le logistic lampang a ki khelna mai lam melma te to ki din te na galzo na lampi kha chu hiding ahi he thei kha chu achi sa 2020 kum a China to ki buina ahung umzawa pat Indian Army hin Eastern Ladakh munahi tank infantry combat vehicles Zangawal akoi u ahi hichi facilities tha ki hong hin Indian sepaite ding a ngai chak phana Mgalman cha ateng le kim pi ho buina umlova simjing theina ding a kigong a hina bana gamsung hi munha sata weather hoilo ta gam hilzia melma te to kidin te laiza ngai char kul ta kha jong chu a hi achi sa Wednesday ni sim somlanga ni khoa apet ta theldinga thala an ke kap Slovakia Prime Minister Robert Fico demonstrate the hello khomin omnalizin hi thilso to kimatchun officers on politically motivated assassination attempt in a season hi het thei kha chu Slovakia populist leader Robert Fico chu Wednesday ni hua hand over munna mi pi te to akichibe akikhut zablai uwa pasal khanin ki zoma nai cha na kap an hi security personnel hon thalka pa chu apet pen anaman Prime Minister Fico zang hospital anul hut paingal un hi hilla adin muna ha zuin Benska by street munzon in helicopter a anapo paita win hi Nisim somlanga zingka pungsagi velchun Kolgam sunga ding a Kuki hu alien loile Kuki nam sunga ding a het theita lamkai izat ham hung sele na tezang hu phailei lozawa patrolling chi KNMB ho chu Manipur Valley based Juji groups combined forces hon analam tinji ubin ki kap tuna na sata anaso in hi hichi ki kap tuna achun VBIJS hon phailei laya adal hau bom kapna bom chang May chang tampi chu kene bihon analo to u ahidan thulut na kimu in ahi hichi ki kap to na chun VBIJS ni kisokha ahi he hin hinla kene bilang age sokha le athi amang ampoitin mo pona nei khanin amy times an het sa in ahi Tezang hi menta mangsi akun kilometer nivel agam la hin People's Resistance Groups on muted army camp anabulu zi uwa junta army le agitho kompi thingnui ho chu menta ahi anazam lu ne hi Tezang humi khana kon he sa na ki mu chu ahi le kusung mi ge junta army le agitho pi combined force on kusung a ahen ta ho chu ahin ha do ubin hinla golang chapang Kusung mi thum kum somlagup apat somlagi ki ka avel
amat ho chu tu chat in again lam u het a hipu ati tu le tua Burma sunga Kuki area a Burma army hon pansa na anei namun ho hi a hele tezang tungcho menta army kem kontung la tamu a hi. Chinese President Xi Jinping le Russian President Vladimir Putin ki muto nalai ki ho khom na anei hlon in ki tu ta in United States anitin a acha lo ki mancha dan thwa dem na sangta anei hlon to ki hlon in mabana gamte ni military lama ke tho khom jing hlon ding in ki tip na anei hlon in a hi. Israel Defense Minister Job Scarlett in Rafah mona sepaite tolu bedding le military operations su hat bedding in anasejin a hi. United States sepaiten Gaza mona ki thopina ti chu 8 ho apha cha hlun theina dinga mangang ta le pha chom khan adinga mancha ding leitui pi chunga Gaza chanhlung ding anasem un hi. Pacific tuikula island gam Caledonia gama buina hu ho ase jing to kelhan in France government in asepaiteo ki phinan nei ho su thip ding le chamna do na ding in anasol ubin a hi. Manipur monchomchom a Assam Rifles ho ki koi posting ding meite hon ating uvin hi Kakching district a water resource department vet kol nanui a kerak sakmai rich koma inspection bungulo a posting ding achi 33 Assam Rifles sepai ho chu meite nu mei tamte in anating uvin ananung sol ove 33 Assam Rifle ho ki tol chu kerak sakmai zin le wabagai area anu mei ho aki ko khom uvin IBA Assam Rifle ho ki koi gut chu anating uvin hi Assam Rifle ho gari chu acham lovin ananung sol ove agipin meite nu mei ho chun Assam Rifle tilo Central Security Force dang ahilo le State Force ho ding kho asa lo dan uzong anapong do ove Assam Rifles ho chunga ta sanna ka nei pove itinu ma zong le hichi area hi Assam Rifle ho ki sa loading a hi tin nu mei ho la alam kai khalin a sei in hi aphacha SDPO Kakching le OC Kakching PS akikum hlamji in Assam Rifle ho le nu mei ho ka a thil so de lo anaso lo hidan thulu in sai e chule Bisnupur district le Kangpopi district gamgi a Lemaram ko a 9 Golkha regiment ho khiel a Assam Rifle ho koi dang ki go 82 amze in avel a meite hon tuni in ki phenna anei uve meite ho hin Golkha regiment ho da hanlang am ho area Assam Rifles ho da le ti deina ze in nithum masanga patna ki phenna anei u hitai International Commission of Juries ICJ in India government hega Myanmar refugee ho amma ho nup na zawlawa agam uvan anung sol nga hantia nge na nei chu Civil Society Coalition for Human Rights in Manipur like United Nations CSCHR into chanin koima anom lo sa kinung sol ang pointin asai e CSCHR convener Pulindro Konsam into nin ICJ henga thil dan amho HETNA lekha ana tho e Myanmar a kon hungal jam ho chung thu hi ICJ in a het kim lo zia thu chaina a hilo lam a asim hin te tin Pulindro lekha chun asai e Myanmar a kon hungal jam ho ve kol na ahin tu chen in human rights a kepol ke na nai poitin jong asai e Myanmar le Manipur a thu nei ho kinup to na bangle galjam ho nup na bang a Myanmar galjam mi som segi segi agam uwa kinung sol ahin dan ke polke na poitin zong CSSR lekha chon asai e immigrant armed group ho ningkum main sim thum up Manipur buina a zaw hi ve tin zong CSSR lekha chon asai e dunia di into so hichan in akichai dai thu so tha emu ki ka ovin na bon un mang phalit chebe